U tim trenucima samo izuzetno psihički stabilne osobe mogu da prebrode to i da dođu do željenog rezultata. Ljudi koji nisu psihološki dovoljno pripremljeni i koji nemaju tu dobru pripremu, oni posustanu i znači tu opet fale rezultati. Ljudi koji imaju dobru tu pripremljenost i koji su fizički spremni i psihološki spremni, znači dolaze u mogućnost da se izvuku iz nekih situacija. Znači imamo milion primjera gde ekipa gubi sa 3:0, recimo primjer iz fudbala, pa onda može da se vrati. Znači nekad je dovoljno u tim ekipnim sportovima da 2-3 igrača povuče celu ekipu, onih koji su najspremniji ili najbolji u tom momentu. Kod pojedinačnih sportova je to malo teže. Mislim da je čak taj moment bitniji kod pojedinačnih sportova, recimo kod tenisa ili kod sličnih sportova, jer tu je opet jedan sportista oslonjen samo na sebe. I ako psihički nije jak, ako nije dobro pripremljen, onda od rezultata nema ništa. Sa druge strane imamo te vrhunske sportiste koji su opet u situaciji, recimo vezujem se za tenis, da gube prvi set, da gube i drugi set, recimo u muškom tenisu, da gube sa 2:0 i da spasu 5-6 meč lopti i da se vrate i da dobiju jedan meč. Znači bez toga, naravno opet nema uspeha. Kod ekipnih sportova jedan igrač može da povuče celu ekipu, u nekom momentu navijači mogu da povuku celu ekipu, ali opet nešto treba i bez toga se ne može. Within that 1.5 minutes. First up, local favourite, the guy that they've all turned out to see, Miljan Jovanovic, Serbia and Montenegro. Jovanovic, a former powerlifting champion. This is one of the disciplines that he will be very used to. Just that little bounce of the legs to get the momentum into the weight before he drives up with the arm and the shoulders. Good stuff from Jovanovic. Cheered on by the local crowd, and he's clearly happy with that. Kada ti učestvuješ u nekom događaju dekoncentrisan, ne možeš ništa da radiš. Znači, ta psihička priprema dovodi tebe do tog nivoa da ti možeš u tih sat, 2 ili 3, koliko traje takmičenje ili taj sportski događaj, da daš maksimum od trenutnih mogućnosti. Znači, psihički si na maksimumu, fizika može da osciluje, ali psiha mora da bude na 101% uvek. Imate sportiste koji nisu dovoljno edukovani u smislu medicine, psihologije i tako dalje, pa ne umeju sami sebi da naprave psihološku pripremu i smatraju da je dobar san ili pravilno raspoređen obrok, unos namirnica i tako dalje, da je to dovoljna psihološka priprema. Nažalost nije i većina sportista pribegava, odnosno odbija konsultacije sa adekvatnim ljudima koji mogu pomoći u samoj psihologiji, odnosno u smirivanju organizma i u pripremi organizma za te nastupe. Ako govorimo o vrhunskom sportu i o evropskim, svetskim, olimpijskim igrama i tako dalje, inostrani igrači sigurno imaju ceo taj tim koji radi sa njima, što se zapravo i vidi, pogotovo to kod individualnih sportista je izraženo. U kolektivnim sportovima naravno da postoje, pogotovo u zemljama Skandinavije, gde konkretno za svoj sport rukomet mogu da kažem da su toliko otišli u tom timskom radu, u uključivanju svih mogućih stručnjaka iz raznih naučnih oblasti da bi stigli do jednog cilja, znači do pobede, odnosno plasmana, odnosno da budu najbolji ambasadori svoje zemlje. Adekvatne psihološke pripreme, mentalni sklop, zdrava ličnost jednog sportiste takmičara kako u individualnom sportu, tako u ekipnom sportu može da nadomesti, da iskombinuje nedovoljnu fizičku pripremu, tako da prilikom sportskih takmičenja, odnosno tokom utakmica, može biti presudni moment za postizanje konačnog rezultata. Istorijat sporta govori u prilog tome da su mnoge ekipe ili individualisti sportisti u pojedinačnom sportu nedovoljno fizički pripremljeni snagom svoje volje, adekvatnom psihološkom pripremom, jačanjem morala od strane pre svega trenera, trenerske ekipe, ljubitelja sporta, prepunih tribina, uspeli su da nadomeste neadekvatnu ili nedovoljnu fizičku pripremu i da ipak dođu do cilja. Pa normalno ovo utiče u tim momentima, na primjer u trci, kad trebaš da daš sve od sebe, ako si psihički labilan, dižeš ruke i odustaješ od trke. Ako si jači, ako pokušaš da prebrodiš tu krizu, ideš dalje, grizeš i normalno pobeđuješ. Vrlo su česti primjeri da posle prestanka bavljenja aktivnim sportom, sportisti zapadaju u jedno specifično psihičko stanje, kad praćeno i depresijom. To je posledica sasvim drugačijeg načina života u odnosu na koju su do tada živjeli. Pa uglavnom se to dešava da se upada u depresiju, jer
tokom bavljenja svog sporta još tako ste uspešni, svi znaju za vas non stop televizija, novine, medijski ste strašno propraćeni, poznati, popularni. Čim prestanete, što je najteže, čim prestanete da se bavite sportom, svi vas zaboravljaju. Psihička kriza posle aktivnog bavljenja sportom vrlo retko se javlja, čak i da ne postoji. Mislim da se više javlja neka funkcionalna kriza, jer svaki vrhunski sportista otprilike oseti vreme kada treba da prestane sa aktivnim bavljenjem sportom. Neretko većina od njih ostane da radi u klubovima ili u stručnim štabovima ili kao treneri ili kao neki delegati u stručnim štabovima. Mislim da se to razlikuje od slučaja do slučaja. Znači, posle završetka aktivnog bavljenja sportom, neki ljudi ostaju u sportu kojim su se bavili tokom celog života i mislim da oni lakše podnose taj prestanak bavljenja aktivno sportom. Znači, ako ostanu na nekoj funkciji menadžera, direktora kluba, tu su, prisutni su, ako rade kao treneri i dalje se na neki način bave sportom, naravno manjim intenzitetom i mislim da oni lakše podnose. Što se medija tiče, mislim da čovjek koji se bavi 20 godina sportom, da jednostavno se zasiti svega toga, te priče, da je stalno u novinama, stalno na televiziji. Mislim da mediji tu nisu tako bitni, ali mislim da ljubav prema sportu jeste mnogo bitnija i da ljudi koji su na neki način odstranjeni iz sporta kojim su se bavili celog života, da oni mnogo teže podnose taj prestanak i recimo nema ih, krenu da se bave nekom drugom profesijom. Mislim da je njima mnogo teže i ima puno primjera da takvi ljudi čak i ne dolaze da gledaju neke sportske predstave, jednostavno povuku crtu i nema ih. Mislim da je njima mnogo teže, oni koji ostanu u sportu, oni podnose to mnogo lakše. Sigurno da je veoma teško nakon jednog stvorenog bioritma koji je u vrhunskom sportu, odnosno u aktivnom bavljenju sportom, gde ste vi navikli na jedan asketski način života, gde ste tačno programirani u određeno vreme da trčite, u određenom vremenu da legnete da spavate, obroci i tako dalje, sve što nosi vrhunski sport. Teško je da iz tog organizovanog života prema sportu nakon završene karijere sa velikim delom slobodnog vremena sebe pronađete. U smislu, trebalo bi da, ja kažem opet, kad bi država vodila računa, ne bi došlo do depresija i tako dalje kod sportista, jer bi oni nakon završene karijere već znali u kojim vodama će sebe kanalisati i nastaviti dalje nastaviti svoj život, ali zavisno, ja kažem, ako pogledamo kolektivne sportove i opet dva aspekta su, ako gledate sportistkinje i ako gledate sportiste. Žena nakon sportske karijere veoma teško sebe može da nađe u bilo kom drugom sportu, osim u tom nekom rekreativnom, pa i pitanje u kom rekreativnom. Znači, ukoliko je kolektivni sportista, devojke i žene kasnije teško da mogu sebe da organizuju da igraju, ne znam, basket ili da se skupe na plaži i tako dalje, zbog svih drugih aktivnosti koje imaju. Ali muškarcima je to mnogo lakše, pa onda sa tim nekim vidom rekreacije mogu sebe da okupiraju, odnosno da smanje depresiju i da polako sebe uvedu u neke mirnije vode. Kod žena je to malo drugačije. Od mog jednog prijatelja, otac je bio na mnogo dobrom mestu, određivo je kad će, ko i gde i šta da uradi u ovom gradu. S tim što u to vreme moj prijatelj nije stasao da bude za posao. Dan kada je on otišao u penziju je prestala njegova moć i popularnost. I on više nije mogao da zaposli svog sina nigde, ko je tek tad stasao. Znači, ko je bukvalno držao 40-50% raznih tokova ovog grada u svojoj šaci, ne može da zaposli sina. Kakav je to šok za čoveka koji je s jedne strane činio milionima ljudi karikirane usluge, sad niko neće da mu vrati. Isto tako sportista koji je na bini, kome svi tapšu, koji je ultra mega popularan, ima verovatno psihički problem. Sad, ja ne verujem da klinci znaju ko je Sale Đorđević. A da ne pričamo o Kićanoviću ili, ne znam, Kapičiću. Dešava se to da posle aktivne karijere bude jednostavno zaboravljen. Dolazi do jednog depresivnog sindroma, do jedne apatije sportiste koji vrlo često završavaju u kandžama socijalno-devijatnih ponašanja. Obzirom na to sam dugo godina bio u borilačkim sportovima, to pre svega važi za sportiste borilačkih sportova koji često puta kada okače rukavice o klin bivaju zaboravljeni od svih, počev od novinara pa do društva u celini.
tako da su u raljama socijalno-devijatnog ponašanja, često skreću sa pravilnog puta i završavaju, odnosno končaju svoj život. Da se skockate za male pare. Modul. Pedijatrija i dečja ortopedija. Kompletna dijagnostika i lečenje bolesti srca. Dijagnostika i lečenje organa za varenje, vezbolna kolonoskopija, gastroskopija i rektoskopija. Biohemijska ispitivanja i dijagnostika hormona i virusa. Varnava, vaš porodični dispanzer. Grafičko preduzeće Grafis, veliki izbor školskog pribora, sveske, blokovi, bojanke, rečnici, kolaž papir, herbarijumi, blokovske robe, virmani, računi, specifikacije čekova, kalkulacije i ostalo, izrada plakata, flajera, kataloga i reklamnih kesa. Niš, Branka Miljkovića 84, telefon 018 533 447. Da se skockate za male pare. Modul. Pedijatrija i dečja ortopedija. Kompletna dijagnostika i lečenje bolesti srca. Dijagnostika i lečenje organa za varenje, vezbolna kolonoskopija, gastroskopija i rektoskopija. Biohemijska ispitivanja i dijagnostika hormona i virusa. Varnava, vaš porodični dispanzer. Grafičko preduzeće Grafis, veliki izbor školskog pribora, sveske, blokovi, bojanke, rečnici, kolaž papir, herbarijumi, blokovske robe, virmani, računi, specifikacije čekova, kalkulacije i ostalo, izrada plakata, flajera, kataloga i reklamnih kesa. Niš, Branka Miljkovića 84, telefon 018 533 447. Nažalost, sve je veći broj sportista koji pribjegavaju konzumaciji nelegalnih stimulativnih sredstava. Danas je u sportu samo bitno ostvariti cilj, po bilo koju cenu. Doping se kao pojam povezuje za vrhunski sport. Poznato je da još u ranija vremena su mnogi sportisti da bi došli do nekih rezultata koristili različite sredstva i metode i stvar se nije promenila do modernih vremena. Doping sredstva u stvari predstavljaju korišćenje nekih stimulativnih farmakoloških supstanci koje poboljšavaju određenu fizičku sposobnost ili generalno fizičku izdržljivost. Naši ljudi misle sve što nije ono što možeš da uzmeš u restoranu da je doping. Nije. Postoje, ja to zovem, koristim bugarsku reč, u nas to se kaže začin, ja to zovem popravke. Jer bugarski reč bolje definiše začin, ono popravlja. Ne može sportista da živi nenormalno, a da se hrani normalno. Znači ono ekstremno naprezanje koje ima vrhunski sportista mora da bude opskrbljeno adekvatnom ishranom. Ta ishrana mora da sadrži neke elemente.
u toj iskreni približavamo se liniji sa nedozvoljenim. Ta linija je ovako onako, ali se u principu ne prilazi zvanično. Ali znamo takođe da američka košarkaška reprezentacija nema doping test na olimpijadi i većina američkih sportista na olimpijadi. To nam opet govori o tome, znači jedno malo filozofsko pitanje, doping je samo ono što je nedozvoljeno. Ako je nekom dozvoljeno, znači da se on ne dopinguje ili da se dopinguje. Napredak tehnike, tehnologije, nauke, nažalost, je pogrešno iskorišten. Infiltracija svih naučnih dostignuća u sport na jedan negativan način doveli su do toga da primjena psihoaktivnih supstanci, sam naziv kaže psihoaktivne supstance, daje nedvosmislenih rezultata ako se adekvatno doziraju kod sportiste, da uz adekvatnu psihofizičku pripremu i korišćenje, kako se to danas kaže moderno, kvalitetne biohemije uz pomoć psihoaktivnih supstanci se sigurno postiže cilj. Apsolutni sam protivnik kao dugogodišnji sportski radnik upotrebi psihoaktivnih supstanci, ali na vaše pitanje odgovaram da svakako psihoaktivna supstanca može sa svoje strane doprineti postizanju glavnog cilja. Doping u sportu je nažalost danas realnost i stvarnost i ja sigurno ne odobravam uticaj stimulativnih sredstava u bilo kom vidu takmičenja. Znači, da li je to vrhunski, rekreativni i lično kod mene ne